laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi karrama bani Adam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan wa sallama tasliman. Ibadallahi ittaqullaha tabaraka wa ta'ala وراقبوه في السر والنجوى. خطبتنا اليوم يدور حول الحقوق الواجبات المواطن المسلم. يوم الجمعة 14 من شهر صفر 1439 هجرية موافق le 3 11 mois l'an 2017. Jiyabe Allah tolibe moske Nasrullah do e kala be khutba on hewti en yetti Allah tabaraka wa taala en seeditike ala rewete do siona kanko en duani ken laado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam en seeditike ko jiyaado Allah ko onelaado Allah arami Abdullah kala mi wasike hore am mi wasiki on fow hulugol Allah hulen Allah tabaraka wa taala teddudo mawnudo on e kene e gundo ka golleli men e ka galleli men e dendanangal alhaaliji meɗen ɗin. Khutba men on hande ñande 14 lewru ɗimmuru ndun ka calendrier meɗen 2e mois ndun no wi'e safar. Khutba on ko on yewtude ko fi haqqe citoyen jo julɗo on ko hani tottude o jonnita gouvernement makko on ko hani tottude o jonnita population citoyen be dimmo makko hedditibe ben ko do woni khutba meden on hande no hawrondiri nyande tati lewru sappo e go aboro e nde do hitande guluje didi e sappo e jeedidi milad yani jibinede annabi Isa. Ibadallahi taqullaha ta'ala wa abudu wa alamu annakum fi ad-din ikhwa wa anna hadhihi al-ukhuwata aqwa min kulli rabitatin wasilatin. فيوم القيامة لا أنساب بينكم ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فحققوا هذه الأخوة بالتألف والمحبة والتعاون على الخير. فالأمة لا تكون أمة ولا يجتمع لها قوة حتى تكون كما وصفها نبيها محمد صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. واعلموا أنه مما يؤكد عرى المحبة هو معرفة الحقوق والواجبات، لأن لكل مواطن حقوقا وواجبات يجب معرفتها لتأديتها أداء صحيحا. وقد جاء في الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. رواه إمام مسلم. جياب الله لي الله تبارك وتعالى رewom mukati hulamo rewamo ande dey onon ko musibbe e der dina kan hay si balli mon din serti hay si langiji mon din dende mon den serti kono kan der dina ko musibbe andi dum awa ande nongal do nene goto yagal ka dina ko ngal do buri tidude dendanangal correspondanji wondi din hakkundeji mabbe. Nene goto yagal dina yanke wangal ngal no buri tidude nene goto yagal igo e redu woturu. Ngal no buri tidude hawtugol pays, ngal no buri tidude hawtugol association, ngal no buri tidude hawtugol kaye jokere enda, ngal no buri tidude ko wiyete kon sabu yani meden jettani on hidon jettani en meden jettani on hidon jettani men andi dum habbindira e hakkundeji men dum jogindira e hakkundeji men. Nene goto yaga ngal ka dina no buri dum ko nene goto baba goto ma ko ben mamu ini accani ben am ma ko biro mamu ini accani biro am ɗum ko alaga ɗum ko wasila ɗum ko jokkorgal jogindiraygal hakkundeji men. Nene goto yagal ngal ka dina no ɓuri ɗum. E min e o men waliki e sawdu men kafi chambre duuɓi nogay
mi o men kafi chambre duuɓi 5 mi o men kafi chambre duuɓi 10 ɗum ko correspondant jano jogindiray ɗum hakkundeji mum nene goto yagal ngal ka dina huwa aqwa on ɓuri tiiɗude ɗum ɗon fof mum yani tiiɗinen nene goto yagal ngal ka dina hakkundeji meɗen onon kutuban faala en yeetude awa noon ko waɗi noon ko yo en andu ñalande dargal siɗɗo yagal ala ñalande dargal njaatigi yagal noon no woodi yoga e maɓɓe e yoga noon ɓe njaatigiɓe kadi ko wontidiroyayɓe ayruɓe sona welduduɓe njaatodiri ɓen e howri kulol Allah ɗum ɗon kañum koko activité ɗum ɗon koko kontinta nene gotoɓe yuɓe reedu woturu no wona nden ñande naaɓe siɓɓe naaɓe hunde oyi weldunoɓe e hoore fiino gongel heɓora eɓe wona nden ñande ayruɓe ɓe wontidirana contor hakkundeji maɓɓe kono kala njaatondirnoɓe ka aduna tawi ko hoore fi Allah ngal njaatigi yagal ɗon ngal ɗon ko continay ngal ɓaawo ma yama immitama darama ka dargal ko continuyay ngal kadi ɓaawo natama ka aljanna ko ɗum waɗi nene goto yagal ngal ka nder diina njaatigi yagal ngal ka nder diina aqwali kulli wasila ko kangal ɓuri tiiɗude e kala correspondant ji ɗin e kala jogondiralji ɗin hakkundeji meɗen jon noon tabintine ngal ɗo nene goto yagal sabu wowtodirgol hakkundeji moɗon e sabu yiɗidirgol hakkundeji moɗon e sabu wallidirgol hakkundeji moɗon e kala ko nafata wallidirgol e hoore kala ko nafata wallidirgol e kala ko poɗata moƴƴere tiiɗiniri e nene goto yagal ngal ɗum ɗo ande noon mofte wata wonde mofte moɓodiral wata wonde moɓodiral groupe wata wonde groupe association wata wonde association haa ɓe sifora sifa mo nelaɗo Allah on sifa mo annabajo maɓɓe on nelaɗo maɓɓe on siforimo on ɓe wata wonde nene goto ɓe wata wonde groupe ɓe wata wonde association ɓe wata wonde pays goto haa ɓe sifora no nelaɗo siforoɓe non honno noon nelaɗo sifori ɓe nelaɗo maki gomɗinɗo wonande gomɗinɗo dalle condition normal wona condition normal on wonne wolde ko condition normal julɗo e julɗo gomɗinɗo e gomɗinɗo no haani wa'ude wa birikire no haani wa'ude wa maadi no haani wa'ude wa omir nde birikire leyde ko nden rondi dowre nden nde dowre ko nden rondi dowre nden nde dowre ko nden tiiɗini kadi leyre nden nde leyre ko nden tiiɗini dowre nden nde hikkonde ga ko nden tiiɗini ndeɗa miron si birikire wote ewi fiiɗe ya hedditiɗe fono ɗon hatta hendu naatiray ɗon hatta ndiyam naatiray ɗon hatta kulloy naatiray ɗon hatta bonɗo naatiray ɗon si nde wattama hande kadi nde uddanay ɗiya piiji hedditiɗi faf awa gomɗinɓe ɓen koni ɓe ani wawde hakkundeji maɓɓe tawa on gasata e ɓaawo mi gasata e ɓaawo mo tawa si ɗon ɗon miɗo aransi wono woniri ɗeya birikiji hedditiɗe no aransi nde birikiɗe ɗo tawa si ɗon ɗon miɗo aransi tawa si miɗo ɗon onon kadi ɗon aransi ko ni nelaɗo sifori mofte awa mofte wata wonde mofte nafa ɓe association wata wonde association nafa ɓe haa ɓe wa'ani tawa hakkundeji maɓɓe hiɓe waywa ɓandu si yitere nden muusi yahay haaka kollu si kollum ko muusi yahay haaka yitere taa ɓe tiiniri hakkundeji maɓɓe wano maadi wano miiru tiiɗiniri hakkundeji muɗum yoga e muɗum ko yoga e mum tiiɗini yoga ande ko woni no jeeya noon e ko tentinta ɓoggol giggol ngol ɓoggol andidirgol ngol ɓoggol nene goto yagal ngal tottugol haqqeji ɗi en wata wonde welduɓe yiɗidirɓe a hettay haqqe ma mi hetata haqqe am no jeeya ko tiiɗinta ɓoggol ngol hakkundeji men jonni talan komi duwa komi jontama ko duwaɗa kon en welda joni en yiɗidira joni en nafidira joni kono sa ñami ko kafuɗen kon antum a wi min ko yomi muññotako si mi muññike andu ko fiiɓa feere Allah ñande mi heɓi col fu ande jakkaari mi muññanoki hay si mi siñuno mi muññike ande jakko fenani a ɗum ɗon woni ɓoggol ɓurgol tiiɗude ko tabintinta kon nene goto yagal ngal hakkundeji men sendugol ko kafa kon kafugol ko kafa kon ɓayle Allah lan ni wadde koko kafa awa kadi jaɓen kafude hada huwa hoɗum woni nden to li anna li kulli mawatin hu sabuna kala citoyen jo mo mari droit mo mari devoir li anna li kulli mawatin huquqan wajibatin yajibu ma'rifatuha li ta'diyatiha ada'an sayya kala citoyen jo himo mari haqqeji ɗi o haani hettude himo mari haqqeji ɗi o haani jonnutude awanon goto kala no haani andude ɗiɗo fiyo jonnutuɗi o du'a jonnutude ɗin no newori no selliri no haaniri wondude e needi kadi arana bugitagol hara siɗa jonnutude o e haqqe makko a jonniraymo juuɗe ɗiɗi wasi ko kanko on ma jonnutude haqqe ma hiɗa andina wipputugol a jaɓiray ɗon kadi juuɗe ɗiɗi
arana bugagol haqqe oɗa on wona wippitugol haqqe mum hara ko jonnirgol haqqe oɗa e hore nede jaɓi haqqe mum on kañum kadi hore nede ɗum ko teddungal kullu laami ɓe laamaɓe ɗum ko teddungal meɗen e fof meɗen gomɗi ari e hadisul qudusi ƴettaɗo e abi dharre al ghifari on kadi ƴetti e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo kadi ƴetti Allah tabaraka wa taala Allah dal he kono e jiyaɓe an o wi ko wiyete kon toño mi harmini ɗum e hoore am min tigi taw Allah le toña e mo faala toñude yalta mamadi kala mo Allah toñi ko justice honto on tigi wawi mari kaw porte plainte Allah si Allah toñima teke passe o toñima justice honto code penal honto gendarmerie honto kaye jokkere en ɗan honto marɗa ka wulitotoɗamo ala ka awa kanko e hoore mum o wi non o harmini toña e hoore makko no harminde o toñata Lami Abdoulaye Kala no harminde o toña e ma o waɗiɗe e toñe hakkunde men enen kadi harmude yande o torike en o jeeji en wota en toñidir hakkundeji men wala tazalamu wota en toñidir Allah no haɗa en ko tata ko enen lorrata wona kanko andi ɓiɗɗo ma o hiɗa haɗamo ko bonanimo kon hiɗa haɗiramo façon ji ɗiɗi hiɗa haɗiramo fiyo accuɓay moƴƴanamo hiɗa haɗiramo fiyo ɓernde ma nde ɓuttu ko nanata ɗo kon ɓiɗɗo ma onno ka kaso ko kanko koye waali ka kaso kono ara e ɓernde ma nde nde ɓutta Allah no si o haɗi en ko boni kon ko fi entere men enen tu si goɗɗo men yehi yiite ala soñjude Allah ɓernde makko ala wulde fi ɗum si Allah haɗi goɗɗo men on tigi jaɓal o nangama o piyama ma o nangama o sokama ma o nangama o itinama ɗum ala musude Allah haaju Allah alaayi ɗum yani entere makko fof ko fi ɓuttu am on min haɗa ɗo amma noon goɗɗo ko haɗata ko ɓiɗɗo mum on imo mari ɓuttu fi ko intérêt fi ko ɓiɗɗo makko on ɓuttinta kon feewa o mari intérêt ko nanete kon ɓiɗɗo kaari on nde kañum no jokki ko feewi o yilto o heɓoya intérêt si ɓiɗɗo makko on jokki ko feewi tono ko ɓiɗɗo makko on addantamo kon ayi andi oɗo jaka nde no haɗa ɓiɗɗo mum on ma miñƴira mum kala mo ɓeyni accugol ko boni e yamiramo hugol ko moƴƴi mo mari intérêt ji boyi nder to amma Allah noon kanko mara intérêt fusɗum to o haɗi en wotta en toñidir hey kono yo jiyaɓe Allah ande ɗiɗon bonnude la jemma e ñalorma min kadi komi yafotoɗo bakkatu jemma e ñalorma tuuɓe rutto ɗon ko andi ngolen wota jaɓu bonnude jooɗoda e bonnere nde Abdoulaye ibn Abbas landa oyni ko on woni akbarul kaba'ir kon ɗon bakkatuji ɓurɗi janɗude kon ɗon bakkatuji ɓurɗi fanɗude yimɓe ɓen jooɗi habbi nde o arata o konta hunde kaari ko bakkatu njan hunde kaari ko bakkatu njan hunde kaari ko bakkatu togoso hunde kaari ko bakkatu togoso yimɓe ɓen jooɗi habbi o réponse oyni yimɓe ɓen o hekono bakkatu njano ala wondude e tuubugo rutto ñande o ñande o ñandi wo o bonay o ñandi wo o wonata bakka la kabirata ma istighfarin wala saghirata ma istimrarin wo bakkatu njano ala wondude e tuubugol fo iway awa bakkatu togo sun kadi ala wondude e duumagol e makko ñande o ñande on janɗay anda sinanike yani ɗum ɗo fof ko hollata ko e wonu tuuboɓe rutto wota maɗɗo de an ala ko bonnuɗa Allah ƴeeɗa bonni Allah plein ha ila ka suudu ma heɓi ka jooɗiɗa ɗo joni anda ko ñuuƴi Allah jelu yaaɓuɗa singil ñongil portoyi plainte e hoore ma yawmum qiyama Allah o yaaɓunolam warilam mi wiyama mi waɗama ye ari mi yawimde juulgol haaju maggil ala kon ɗa yaade juulgol kangel ñongi ngi haaju maggil ala singil porti plainte fi maɗum Allah ini he awa ɗo joni nde ndar no yoɓira wonki maggil on nani ɓana wonki am mi ittuɗa sakko na mi yafatoma ko wonki ñongi ngi honto ittataɗo ndiɗa bonni Allah ko tiiɗi kono noon ko paaliɗi fofuɗa ila bimbi so Allah danima facture yoɓan saabu ko fofuɗa ko honto ittataɗo ko tawi ko nange yalti weeti hen tanikem Allah no wawno yo hento e ɓeya ka ɓeya fof niɓɓatama ka ma an o hentini ɗum o weetini werere e jungo mayen fof so Allah ini addu facture ñallal ngal wano EDC woni addirde facture courant so Allah danima facture nange makko nge facture ndiyam makko ɗa on saƴinde da wono seggo woni addirde o addanima facture lelewal ngal comment est ce que tu peux payer ça jamais awa andiɗa bonni Allah tabaraka wa taala awa andiɗa hani yoɓude ɗum Allah ɗum ɗo fof no mari facture ji wiplo mais ko honɗum woni facture ji mum ɗi wona Allah jaɓuɗo coggu ko waɗanɗa ala hunde kaari ko ko rewugol mo yilto tuubo rutto bakkatuji ko bonni ko no andirɗa no a ñallay bonnude sa jaɓi waalu tuubude o yaafotoma kanko o mettafi no andirɗa ni kadi a waalay bonnude ñallu tuubude o yaafotoma o mettafi ta jaɓu wonnude bakkatu ma ko honɗum boni ɓuri bonnugol kaari yari beere
kaari jini kaari wujji kaari feni ɗum no boni ka ko honɗum boni ɓuri ɗum ɗo ko jooɗodogal e ɗum ɗon ronka tuubude ko ɗum ɓuri bonde sa tuubi joni Allah tabaraka taala on yafton oy ko honɗum e yani moƴƴi ɓuri waɗugol ko moƴƴi kaari juuli kaari jangi kaari hoori kaari hajjoy kaari itti zakka o waɗi ko moƴƴi goɗɗum moƴƴi ɓuri ɗum ko waawugol margol ngal gollal moƴƴal hara ngal bonaali ha Allah yoɓamo par ce que so o moƴƴini o aynaali o wattile mum ha boni ko moƴƴi kon boni ko moƴƴini ko yintiki boni idan Allah wi tuube ruto ɗo rawa muslim ko ma muslim ko filli hadis on lida ko sabu ɗum ɗo shara Allahu lakum ma yuqawi ittihadakum ko ɗum waɗi si Allah tabaraka taala sar inani on ka nder dina moɗon fi on waawi heɓude ko tiiɗinta dina moɗon kan tiiɗina pottal moɗon ngal wa yunammi almuhabbata baynakum wawa mawninde wawa ɗuɗɗinde giggongol hakkundeji mum wa yuzilu adawata wal furqata wawa ittude ngaygu ngu e haasidiyaga ngal hakkundeji mum ko ɗum waɗi si Allah sar'ini ka nder dina ko wawata ɓeydude ko wawata mawninde giggongol e yiɗidiral ngal hakkundeji men ko wawata ittude ngaygu ngu e haasidiyagal ngal hakkundeji men kon wonata ɗum wawa ɗum an yusallima ba'dukum ala ba'd ko pi hon ko yawtida c'est quelque chose ce qui est à minimiser fi hiwrondirgol hakkundeji men fotta an assalamu alaykum na laton be ngure ne har mi wayri on na laton kono no marsude be ngure monde no hisiton beyda e giggongol hakkunde men beyda yiɗindiral ngal hakkunde men itta e ngaygu e haasidiyagal hakkundeji men karon ko dalan hiwrade o ko mi e kar mi fottida hiwragol o wawana Allah aynay haray ko min addi ko ari aynay ko mi wa awa ila don gaybuji din fuda yon kande benna ila don shaytane ko yurbatala ko mijana gonna piji bonde to ayo no ronkila hiwrade kiri konno mi wadi o ha ronkila hiwrade awa ila don boneji din foppo mi yidante bi hi ko boni ko ila ka fekkuda hiwra kila mi andale ayi ila don boneji din foppo mi yidante sa hiwri kala ha moji dum dannina ngaymu mum mebanoma o le darke hiwri kala moja de mi firti ko mi anni no mo kon few ma joni mi darni mi ferini ko mi anni no kon taho kon mi wata kontinde dum directement batte a hiwri kala ham hiwra fa salam yaghrisul mahabbata wal ulfata ko wiete hiwrandu tutay giggol e wowtoniral hakkundeji men ko wiete kon hiwra ila ka darida ferenuda ha mo hiwrida la jogida la judden hiwrondirden ha mo seede ɗum tutay giggol e yiɗidira e wotondira hakkundeji men si mi andital ma directum landoto ma joni e kono no onon mi anditale on goy kono le batte gitanno e mom sa hewtuno tum feƴƴuɗa fip ɗum watano wonde si mi hewtuno tum mi feƴƴi fip ɗum watano wonde on say noon mi addata ɗin ɗon i kono woni komi woni kaari o gasara kono kel kaari andirede ko ɗon tigi andidirde andi tutike ancien relation wonnoɗo hakkunde men o ila wayrondirɗon ça va renouveler o renouvelle to ɗon grâce à quoi sabu honno sabu hiwrondiral ko hiwriɗami kon o imran aywa wal hijranu yujibu al baghdaa wal wahsha woni ko wiyete kon taƴodirgol ko wiyete kon kuppugo relation ɗum ɗon kañum kadi tutay ngaygu e haasidiyagal e konnangu hakkundeji yimɓe ila ka tawi ɗum mi yiɗanali ma haala an kam mi yiɗanali ma hiwrandu andu hara ko ƴawnugol mbuɗɗin ka jiba am mi jonnama ko ɗum mi yiɗanayma allahumma la si tawi mi wawani ma townande jungo ka circulation hara ko ferenugol auto hum an kon ƴettama naɓorama hara ko ɗum mi waɗata allahumma la idan taƴodirgol ngol ɗum ɗon tutay ngaygu e haasidiyagal ngal seede on fan abdullah ibn zubair أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد والبغضاء وهي الهالكة ليس هالكة الشعر لكن هالكة الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فأفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتم تحاببتم أفسوا السلام بينكم نلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي حديث عبد الله بن زبير في اللي بماكي وهري نلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي o hekono fuɗɗinatude hakkundeji mon onon kadi ko natuno kon e ɗi leƴƴi aditinoɗi on fuɗɗinatude onon kadi hakkundeji mon sifa ko natuno kon hakkunde moftanuji feƴƴunoɗi ɗin kon ɗum wonata ɗum añidirgol e hasodirgol onon kadi ɗum fuɗɗinatude hakkundeji mon o yinon ko wiyete kon añidirge e hasodirgol ɗum ko fembata goɗɗo laɓɓina mo fes ɓe maki haray noon wona fembay ɗum sukundu ndu
sinadum sa anyi la joni mi anyi may ha so ndiri ya ma got kala men sukundo no ka hore mu wobbe inna joni ne la do inni ayrugol fembay sukundo leyno got kala ya melle meden ayri kono leyno cukul no ka hore am rodar senela do précise be make wona non sukundu no fen batagoy ku dina kam fembata itta simi anyima mi hasikem anyila nga hasikem ngay nguji din hakundeji men sera tano femba dina men kan sera sa parce si woni dun cuuyni en ha goto kala acciti wadde mojjireji ko wadande oya dun cuuyni en ha en watti waɗidirde bonnereji hakundeji men ko wa waɗidirde nebata wonnobe gomni be wonta joni julbe simple wonnobe julbe simple wonta joni fasiki wonnobe fasiki wonta joni nafiki wonnobe fasiki e nafiki sina Allah faaki be wonta joni kafi be wonta hefere masalan sey don ha ben tufindiri sey don ha be warindiri masalan andi be wonti kafiri andi be wonti kafiri idan dum ko fembay dum ngay boy hasiti yagangal ko fembata goddo me na sukunu makko dum fembata ko dina makko kam fembata ha o wonta lokay wontu gongol lokay fembande faandade ale go ko ha o wonta kefero wali yaadu billahi yo Allah tabaraka taala on dande nelanu ma ke hi on nani mi wondiri o Allah mo wonki a woni e jungo mu on natata aljanna ha gomdino on gomdinta kadi le ha yidindiro on nata aljanna en tant que na on gomdimbe on wonata gomdimbe kadi en tant que wona yidindirbe on accata mi yeto fi hun so wadi ko yididiray bayle ka yidindiro wo on gomdina bayle ka gomdindo wo on nata aljanna awa cemi yeto fi hun ko wada to yidindiro hakkuneji ifsu salama bainakum hiwrondire ko hawjuda o sa ila hiwrola ko mi hawji o si mi ma hiwrom e maki dum wada joni yidindire mille ayle mille ko yimbe dudi wo on kada ka wayni lan o daroto le hiwro lan ha mojjale min on le nay bono adama no on nane dono on hunde aldame on datanda dum oye ay min on so ko nebuda wolude ko mi jaboto ma mille on so yilan ko hiwroto lalde ha mo kala ko ekuda femmude hore makko jabata o ko rala godum hande kono ay kon ko hiwroto don ha mojja dum don defa yoni ko mi defandiram mille on le hiwroto lalde dara le min ko yimbe dudi wo hiwroto la ha mojja ay ka jamande a nyande kame bodi hay madina de nyande kame bodi o dari no hiwri la ha mojje on jiwo non de teddungal ha on sagata non de teddungal ha bana la habere goro ha kono ba hiwroto la ha mojja min sa sufi o vaye bana hiwro dirbe hakkundeji men ha ifsu salam bainakum sakite hiwran hakkundeji modo ibadallah yo jiya be Allah yo fa kulli muwatinin huququn ijtima'iyyah awa وسياسية واقتصادية وثقافية يتكفل بها نظام الدولة وأن كلا citoyen wombe pays kafbe pays be mari haqqe moɓondiral mabbe ngal so tawi ko ngal yaari yeso kare moɓondiral mabbe ngal no mari haqqe no mari politique no gasata yaarude no mari faandundeji no gasata yaarde no mari hoolareji hakkundeji mabbe no moɓondiral mabbe ngal gasata yaarude awa ngal no yatakaffalu biha nizamu dawla ko hani fawtade ngal tigi ko composition pays gouvernement nde gouvernement on jettuno sharia fi entingol ila e musibbe julbe pentinike kambe hani darana mais économique ko mapinila ko tuma mi dari journal be adi interview gol yani police ben ma horebe police ben ka télévision ko be ko pendant les 3 mois donc après les 3 mois ça va cesser. Donc après les 3 mois on va recommencer le désordre ce qu'il y en a avant. Arabi ko dum on question non falte lana. Si mi police yo sala jabi milando to ngalana. Wondo ko be nata ko pendant 3 mois. Ay e ko nande tata no piji. Wo kutuba on wi hare ko gouvernement ha ni jettude yubbodi ha hakkeji din no wawa hettondirde hakkuneji yimbe. Ne jogo vigneti jidi nyamano 2016 hikande innano yo yobire kawra bank yo yobire kawra smoni e ko nanta tay dum kambe tigi be felicity andi jaka ko sibe tewike hakkeji di ronka hewtoyde jaka sibe wakkilike be anga sanike jaka hakkeji din hewtay ay be interviewi wada do horejo vigneti jidi impoji din ne bani même pas une semaine c'est bien suivi ça à la journal télévision journal 20h30 ndari dum ay o yo feƴƴiri normal feƴƴiri no haniri o yimurano jaka ko gonga futuba o kambe gouvernement be daro non be wada composition no hakkeji din dogira hakkundeji men awano no be kippiri yande en torike be jeeji be wolen hottu fa
ha coggu vignette ɗin 200 000 ami Abdoulaye Kala no tawa nder to non no ɓe kippirino ha vignette ɗin hewtoy ka aduna yo ɓe kippa en kadi gudoroje ɗen ara yande hiɓe duwala lawol angol ila Madina kami jannoyta ha mi hewtoya dibre ka kami hoɗi ɗon waɗɗi keɓe watta golla mbiponji ɗin e gayɗe ɗen fof muɗum godorana ɓawra yor watta plaque ji ɗen fof muɗum ɓa 200 000 an on ɓe rekonisi o yeyi amin kadi ɓe hani jokkude ha min kadi mi rekonisi ami irritanoɓe hi Allah ɓami yoɓi 200 000 min kadi ɓe watta nanno gudoron o ha hewtoy mal asaf mais malgré ko ɗum woni mal asaf ndare regardez imaginez bien la route tous les vignettes ils sont payés sont déposés là où ils doivent mais regardez les routiers comment ça va comment c'est tout est dégradé oyi hare ɓe watta ɗum ɓe kippano politique leydi ndi yarira no haniri no faandundeji leydi yar kono wiyete wakkati siadiyatun faandundeji wo mom wonira kalmo mari faandu so dari ɗo yon président de la république on mo mari faandundeji masalan e hino barrage hydraulique goo didama kerawani andi ɗum ko faandunde no gasira himo propose yo kalm fo lance darne ha moƴƴa sifano leyɗele aduna yankoje ɗe wayno andi ko ɗum wiyete a maga siyatun maga honon iqtisadiyatun pays kala wono mari politique makko pays kala no mari haqqeji mum ɗi pays kala no mari faandundeji mum awa pays kala kadi no mari hoolaje ɗe hutuba on wo o torike no laamu ngun yo kippuno ɗum siira kami Abdoulaye Kala mi wawi keppude procès didaɗo ɗo kerawani ma ko yaltina plan ko yaltina holla ka RTG honno gasirta ma étage hoy ɗiɗoy wona koye darnede kakimbo mi Abdoulaye Kala e onon jentiɓe lanka hutuba hiɗe mari politique no ɗum wawata continuer de ça jamais edan hutuba on ƴetti watte jungo gouvernement c'est EKP tout kamɓe wawi fo awa midla an yahfada lahu ruhahu wano hanirani ɓe renugol ruhuji maɓɓe ɗin no ɓe woni non renirde ruhuji maɓɓe ɗin no ɓe woni ñawdorde fiitaɓe mayu no ɓe woni non évitirde accident ji ɗin no ɓe woni non suɓirde ko ɓe ñama ko raɓɓi ko kanko gouvernement no woni non renirde ruhu makko o no waɗɗimo nde o renirta haqqeji ɗin noon allahu akbar o kutuba no suusi reedu hande ne les kutuba ils sont partis profonds sont partis loin kutuba on yehi nder han wo no hanani gouvernement renugol ɗi haqqeji no ɗi marsira kala hetta hutu no waɗɗori no waɗɗi gouvernement o renugol faandundeji ɗi no ɗi continuera hara kala procès fuɗɗaɗo na yo tagi hara ko yo konti no waɗɗiɓe renugol hoolaje ɗen hakkundeji men no waɗɗori ɓe non renugol ruhuji maɓɓe ɗi allahu akbar hunde mawde ne woni yahfada amwalaw wa mumlakati wano waɗɗori ɓe noon renugol jawle maɓɓe ɗen e biyenji maɓɓe ɗi ɓe jeyɗi woko noon waɗɗori ɓe wan yahfada lahu din e nde o renata dina kan wa yuwaffirahu llahu ta'lim wa tuqaddima lahu riayata sihhiya wa yuqaddima lahu alkhadamati al asasiya wal adla wal musawat wa gayri dhalik no waɗɗi gouvernement no waɗɗi citoyen ɓen aynugol dina kan aynugol gandal ngal yahno handiri ka français e ka anglais e ka arabo e aynugol hoolare nden renugol piiji ɗin hakkunde men no sellira e kurkanagol e pays on e waɗugol numɗal ngal wal musawatu surtout e fonnugol hakkunde fof wa gayri dhalika ko hinaɗo aqulu qawli hada wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim al khutbatu thaniya khutba ɗimmo alhamdulillahi al ghafurul wadud en yetti Allah oɗo yaafotoɗo yurmeteɗo yiɗuɗo ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin wa sallama tasliman en yetti Allah en settiki Allah retede sonna kanko en du'an kilalaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa sallam en settiki ko jaaɗo Allah kone laaɗo Allah ibadallah jiyaɓe Allah innahu ko woni yajibu no waɗɗi alal muwatin e hoore citoyen jo e hoore hoɗuɗon andi hutuba namo sengoto en wolifi gouvernement on nane ka no waɗɗi citoyen jo on kadi noon adaul wajibati tujahu dawla de tottata piiji waɗɗiɗimo haqqeji waɗɗiɗimo ɗin hella gouvernement o a dawla waɗɗimo moƴƴina carte chaque 5 ans passeport ma o lani renouvela taxe ji ko hanɗa ko won vignette impôt ka golle ma fo muɗum yoɓa e ko natata e ɗum ɗo kadi no haɗɗi citoyen jo e hoore gouvernement makko o wile kara ono wile hondugo kadi ɗon sikkude hutuba so o yewti fi gouvernement to o acca yewtugol fima ono citoyen ɓe ɓenne haray hutuba on o ni o ñiiɗo
hara o laali gonga hara ko mo sariya sengo en faami ka wal mujtami wono wadi situ wal mujtami alladhi huwa udwun fihi famimma yajibu alai ada wono wadi situ e njom tottugol haqqeji makko yaara din hella gouvernement no wadi situ e njom tottugol haqqeji makko di yaara di hella yimbe o kafidi ben ay sodugol vignette amin ko haqqe mo mi hani jontude gouvernement libugol dépension dum ko haqqe mo mi hani jontude be ngure ande holtingol be naadugol pay koy ka lekkol yobi nabe simido mari dum ko haqqe ko mi hani jonnude bibbe amme darnangol be heba ka be wona malu wana be sodisi mara cokkom darnam dum ko haqqeji di mi hani be jonnude argol julnam bay ko imam do haray dum ko haqqeji di mi hani on jonnude argol juula do ittindirgol fino juulide ne yaare yeso dum don kadi ko haqqeji di kafde sa joni ti gouvernement haqqeji mabbe di jottabe ngure ne haqqeji mabbe di joni tame menen be kafduda be haqqeji amene dum awura e jang maya e jang si dum wopi da way wurude e jang me yaahi amayo eta e jang mayo eta e jang si di wopi di haqqeji ta le trois la si di do wopi hida wa hayre awura ta e jang tode hayre awura ta e jang o yata do ministre no mapani hore mum siko jawde mo mari siko grand poste mo mari passeport diploma afala o ya meta o huraja mapani hore makko oyi e ko nan tayna min al wajibati muhabbatul khair lil jami ligal nabi no jeya e haqqeji din jonnutugol denda nangal yimbe ben moƴƴereji din wano jonnititta hore makko no sabu ne laadal salamat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi he kono goddo wata onde gomdindo de ha o yidana dimmo makko ben ko yidani ko hore makko hida yidani hore ma ya woni villa ma e douce intere kilim ko yidanda hedde tibben ko be lutti duwaye hida yidani hore ma jogoto wan janal bubungal wada kilim ko yidanda hedde tibben ko be lutti sappagol dabbugol to e naborede manjallaji iman ma on timmata da way wonde non juldo mais awata onde gomdinda tant que tu n'es pas chanceux les comportements oyi dum no jeya e ko wano non kadi wa mudafaati shari an-nas no jeya haqqeji ko hanga men jonnutude defanda boneji din kadi haradi arali amen wonade nde ronkata men wadde ko boni dum ko haqqe feere nde yata bone no arana men na angoy wadi mo hande na jangona me daroda defanda mo kadi fina an wadi mo defanda mo kadi ara o hewtal men kadi dum no kadi ko haqqe feere awara didi kala biyete ke madai awara didi kala ayata tara bono iurale ma hewtame ayata to kadi sayi bono no iura e goddo hewtame kadi akala imo wala kono on dalil nelada maki al muslim man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim nelada maki do andi ko wete juldo ko mo julbe ben dadi bone dengal makko ngale bone juude makko de o yennataabe o toñataabe o fenata hoore ma dum ko dengal ngal o piyataabe o tappataabe o wujjataabe o jattataabe dum ko bone jungo gon wo ko wiyete juldo wo ko wiyete gomdindo ko mo tawata gomdimbe ben no hooli helga makko mi yejiti mbude an nika kaari e ko kaari na fusno ndo hooli on do haram den hooli hellama hara e woni gomdi simme mara hoolare hellama amara hoolare kala mi yejjutuno mi sokano kono bay hadi non ko beengo an kaari jo wonno ka tour ko kanko wonno ka der chambre ton mi yejjutuno mi sokal tiroir mi yejjutuno mi sokal sala bay ko beengo an kaari non c'est fini c'est bon na pousse tawtay don tami holo tomo ga kanko beengo mimini beengo an do yo yaw bambeto kono non na yo walo ono yiltike walide ma oni bi haadi o hewtaaki de kono mido holi do beengo mido feliti ko ambuti asnangi ndo ando rewi do tam do holi mo ko nebi ni budem do holi misikitaki so wilan himo dari ambutiyas nokkum gotum 3 heures de temps ko taw mi do holi mo dum ko gomdindo teddungal mo makko on faami so wilan ka ko nokkel kaari o wali tam do holi tam sikitata haray dum onay gon haray be ben no gomdini mo no holi mo e hore jawle mabbe den e hore jiije mabbe den e hore teddungal ki mabbe ni wal muhafazatu najiakat jonnutugol droit mum wal muhafazatu ala dima'in nas wa mumtalakatihim wa aradihim e renagol e jawle yimbe ben reno e wonkiji yimbe ben reno e jiije yimbe ben reno e teddule mabbe den no wana mi wujjatama mi jattatama mi piyatama mi barmitama kono teddungal mangal hisa jungo am ko tawno dum fop no is dum fono jeya e haqqeji min abdullah kala go yondo kutubude ko mi hani on jonnutu
awanon onon kadi ko non ɗiɗo waɗɗori e hoore mon jonnutugol lammin Abdullahi Kala e jonnutugol hedditiɓe ɓe ɗiɗo fam oyi wa taqdimu nasihata lil jami li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam dalil on ɗa taw ko nelaɗo ma dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ande ko wi'ete kon jawle mon ɗen wonkiji men ɗen teddule moɗon ɗen ɗum no harmi hakkundeji mon jawdi an ndin no harmani en tant que mi hokkam teddungal an ngal no harmani on etagol ha mi wona hayfuɗo kam mi won ɗon ɗum no harmani on ko yon eto mi tedda ƴiiƴan an ɗan ko yon barmin ɗan yalta ko yon tufu ko yon taƴu none wo ƴiiƴan an ɗan yaltugol majjan no harmani on hoore ɗum wona warindirede hoore ɗum furiji wona hoccirede e fosiji ko hoore ni tere yimɓe wona yiirede e laawi ko hoore ɗum yimɓe wona dobbede e tarawoji yalta mamadi e ko nandita tawde yalla tabartala ɓeede walludete hayno ɗo nasiha mo tawata hino fewtina fo e laaɗo maaki addinu nasiha qulna liman qala lillahi wal kitabi wa li rasuli wa li immati muslimina wa ammati ne laaɗo maaki dina kanko laaɓondiral de jam fondiral hana ka dina de saba ɓe ni wo kombo noon min laaɓanta reedu e laaɗo maaki koyon laaɓan Allah reedu mais comment ça laaɓango Allah reedu ko ya rewmo no wiiri acca ko o haɗi huwa ko o yamiri embere ko wawɗa kon ɓawa ta wadde 100% mais no wawi ɗano wo laaɓa noon la min nelaaɗo reedu hono nelaaɗo laaɓirante reedu nelaaɗo ala arde diso en ɗo goɗɗum o walke o maaki aade goy gollitiren sunna makko hara en accaali o maaya wurnitenmo renouvelé mo hara en accaali o kiɗɗa e ko nandi tata ɗiɗo beeji wo laaɓanen karama koɓɓen laaɓanen imamuɓen laaɓanen amma ndeno nangaliɓe hay puso o sareti on to hay wali walijo laaɓanen ɓe fof hutuba men on lannaali kon noon essentiel on awa waɗi e mum leer on kadi ɓattike yimɓe ɓe weelama woɓɓe ko kankaliba yari e ko nantata e ɗum ɗon ɓe siksonile wonde ɓeygu maɓɓe gayni defde ara ɗen hatta ɗo waɗanen jama on du'a woɓɓe no tori du'a surtout ka leyɗe gere kaydiji woɓɓe no tori du'a ga no déposi kaydiji ga fi yahugol woɓɓe no tori du'a no déposi kaydiji fi heɓugol golle woɓɓe no tori du'a jande nden no sattiri ɗum woɓɓe no tori du'a fi muskilaji ka ɓe ngureji fi giggol e yiɗidiral e nantodiral hakkunde maɓɓe e ɓe ngureji maɓɓe ɗin woɓɓe no tori du'a no ñawli woɓɓe no tori du'a no nawni woɓɓe no nawni woɓɓe no tori du'a leyɗele mum no jattede woɓɓe no tori du'a no nanga soka ma no nangana sokana woɓɓe no tori du'a fi fayɓe sakkuɓe ka laawi to hakkunde Libye Italie hakkunde Maroc Espagne e ko nandita tawi ɗum ɗo haray e bakkatuji men ɗi surtout e hiɗi ɗuuɗi hiɗi mawni si Allah yaafaki en haray en fof kita aljanna haray en waɗay du'a ɗum ɗum fof hawtiniren ngormoɗen e makko woɓɓe kadi toujours no awditi addangol e ndiyan ko yare so ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati afdal sadakaji ɗin fof kon ɗum ɓuri moƴƴude ɓura yiɗede ɓe maki sabu yo ma en woko yarnugol goɗɗum ndiyan ha oɗum jitta sadakaji ɗin fof ko ɗum ɓuri moƴƴude kono noon sa gollitira e ɗum ɗo hande na sodugol ko yahon jonnalande ko yaya asanalan forage mi yara mi e ɓeygude hande e kawtal ngal fof mi yara ɗon ila yawmiddin ma abannoɗa pompi nadanalan addanalan hara ko on sabu mawɗon wawata wonde ɗon hande wona ɗum ko yaw idan ɓeɗo kadi ɓe domali si wona baraji addango yimɓe ɓe ndiyan ɗo sase paquet ngoto ya 20 sase ya 24 sase yani yimɓe noga e nayo yaray e paquet maɓɓe gotum ɗon taɓe addana en no paquet ɗiɗi tati yimɓe 50 e jeetato si woni kadi gokkum ɓeydike ɗon ɓen kadi waɗaneɓe du'a allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allah me ala ɗuɗɗinde ala dendanangal ɗi probléme ji ɗi men konti ɗo e probléme ji hedditiɗi ɗi mi kontal ɗiɗo fof allah heɓɓan men ɗiɗo fof allah heɓɓan men ɗiɗo fof wallito men e hoore majji ittan men andeji amen ɗi yaafo men bakkatuji amen ɗi newinan men min yoɓa komin ñawli ko hoynan men ko sattani men ko i marsinan men marchandise komin yeyde ko ɓeydan men sabuji moƴƴi ɗi uddan men sabuji bonɗi ɗi sellin men sellina ɓeygureji amen ɗi ɓeygureji amen siɓɓe amen yiɓɓe amen sakkuɓe ka lawol allah sakkutuɓe sa sakkitiɓe suɓanoɓe sawaba artugol ka wi e yawgol kawn yaade kala ka moƴƴere maɓɓe woni e muɗum ɓaawo a sakkitiɓe naɓirɓe ɗon ya ilaha al awwalina wal akhirin déposuɓe kaydiji no ɗaɓɓude golle allah okkorɓe golle waɗaɗe barke déposuɓe kaydiji fi yawgol ka leyɗe allah okkorɓe visa ji ɗin ɓe yaha no newori no moƴƴiri
dépose be kaydiji ka woni ton fiyo hebu golle ton e fiyo hebu kaydiji be 16 jours ko be hanata wonirde ko Allah okkorbe Allah yilu berde okkora be kaydiji din fewtina e okkorgol kaydiji toribe nduabe e denda nangal julbe mojjube hedditibe be santieji men dari din tay ko angal moyen woni ko darnidi yo Allah tabaraka taala okkor en jawle santieji din memmintino di yaha ya ilaha al awwalin wal akhirin marsandis ji paaki din tay ko angal marsen ko kali di fokiti wonde abari yo Allah yilu berde kiliyambe be soda nayidi ya rabbal alamin ya arhamar rahimin be marbe muskila e sattende ka be ngureji mu foti ka bibe foti ka be ngul yo Allah addu giggol yo Allah yidindira yo Allah addu nantondira hakkunde be ngureji mabbe di e hakkunde be ngureji meden ya ila al awwalin wal akhirin wonbe meden gallel mu yo Allah beydambe wonbe luwasi yo Allah okkorbe galleri be jeani hore mabbe wonbe masinji mu yo Allah beydambe wonbe be marana hore masin yo Allah tabaraka taala okkor ma porbe be ngu yo Allah okkorbe ma porbe dewle modi yo Allah okkorbe ma porbe no bibbe mun jombira e no jombira yo Allah tabaraka taala أقرب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال